Hrvatska radi narode, nadam se, ja sam dobro, nadam se da ste vi odlično. Kao što sam u prošlom videu najavio, stigle su mi znači rezervni dijelovi za Prusu, direktno iz Češke. Relativno brzo su stigli, znači od momenta kad sam ja naručio, zahvaljujući FedExu, normalno momke moram pohvaliti da prikosnoveni su, stigli su mi. Tako da ćemo uskoro pokrenuti znači zamjenu rezervnih dijelova, zamjenu bolje rečeno, umjesto starih dijelova. Pitate se zašto su mi naočare na glavi, što se kaže na očima, a mrak je. Vrlo jednostavno, u sljedećem videu ću vam prikazati i objasniti korištenje laser od crtača, hajde recimo tako, pošto je laser manji, manje jačine. Na jednom je laser, jednom rezaču je laser 5 W, na drugom 10. Jednostavno, da ne bi dalje dužio, znači krenut ćemo sa dostavom naših rezervnih dijelova, znači koji su mi potrebni. Paket otprilike 20 grama, a veoma dosta sitnih dijelova sam naručio. To se kaže, tako naočare mi neće biti potrebni, tako ćemo ih ustraniti. To se kaže na stranu, zatim nema potrebe, tako da ćemo vidjeti kako se zove šta mi je sve stiglo reklamirati. Otpad. Ovo će izgleda potrajati. Nadam se neće ništa oštetiti. Ćemo mi to probati. I znači ovo su fino upakovane zaštitnu plastiku. Ovako ćemo. Kako se pakuješ? Evo na rezervni dijelovi, ako će ko voli pucat, i marovi. I šta nam je ovdje sve stiglo znači? Ovo nam je dizna tuba. Ovako ćemo je pokazati. Dizna ili tuba za grijač. Tekstilna zaštita za kablove, ja mislim da je ona 39. Još, zapravo ona je 50 centi, ova je 39, 40 centi, isto zaštitna za kablove. Grejni blok za šarafe, sa šarafima za diznu, plastična kako se na PTF tuba koja dolazi u diznu, kuda prolazi znači kalemžica. Znači ovo su ti grijači, znači 2 komada.
Zatim dolazi kablovi za struju od radne površine. Ne znam da se ovako vidi. Ćemo pokušati ovako. Ja znam da se vidi. Zatim dolazi ovo bi nam moglo biti senzor. Senzor, ne vidi se, sjajna je kesica. Let's fix the printer. Scan QR code, open the link, open the repair guide, ensure it's the for your printer, follow the instruction, enjoy the repaired printer. Hoće da nam kaže, znači, da ovaj bar kod nosi smjernicu na stranici i za onaj ko se prvi put susreći, normalno ja to neću pratiti, nije potrebe. Smjernice kako da pravilno zamijeniti sve dijelovi, kako se zove. I evo termostat za radnu površinu. On je zadnji. Znači, stiglo je sve što sam naručio. Tako da ćemo uskoro krenuti sa zamjenom dijelova. Tako da se vidimo kasnije. Kao što sam rekao malo prije, znači krećemo sa ovo je stari dio. Znači vidite malo kako je prljav. Ću malo uzeti to očetkat. Radi boljeg hlađenja protoka, znači zraka, da bi normalizovalo lakše temperaturu koju dobije. Ovako. Kao što vidite, ja se nadam da vidite. Znači vidljivo je. Protok nije zaglavljeno, nema ništa unutra, čisto je. I ovo će biti početna tačka za spajanje. Uzmamo onda ovaj dio. Heat break. Njega ćemo uzeti. I postaviti na sljedeći način. Znači, ovaj duži dio, on ide prvi, znači on ide u njega. I to je to. Sad smo ga izravnali. Postavimo ga, znači da bude ravan. Ja se nadam da vidite. Da bude ravan. Sljedeći dio koji uzimamo je heater blok, znači grijni blok. Tu nam dolaze senzori. Znači grijač nam dolazi i termostat. Tu su njovi za šarafi. Samo da šarafe ne pogubim. Pogotovo termostata. Ovo ćemo ovako maknuti, da ne smeta. Znači, blok ide, sad ćemo ovako malo prepisati s ovoga, da bi pogriješili šta. Znači, on ide ovako. Ok. I zatim stavljamo sljedeći. Znači, navrćemo. Ali ćemo morati postaviti diznu tako da bude, kad budemo spojili, da odgovarajuća bude mjera, da ne bi izlazilo istupljena plastika sa kalema, znači koja se rastupi zahvaljujući ovom ovdje dijelu što se grije, bolje će na ovo heat blok. Bolje ću ovako odvrnut ću, na heat blok ću postaviti, znači termostat. Kablovi. Opet provjera. Pa ćemo tako, znači dobro.
Tako je. Ovo dolazi znači i uzimamo crni šaraf. Nadam se da vidite. Nadam se neće biti ni dosadno. Uzimamo imbus. Ja bih rekao da ovaj manji. I otprilike tražimo neku određenu sredu. Sad ćemo fino ga dotegnuti da nam drži grijač. I dalje je laba. Ajde, ok, pristupit ćemo termostatu. Postavljamo ga znači sa iste strane. On je još sitniji i uzmamo najmanji ovaj. Malo pripaziti pošto je sitan. Nadam se da vidite. Hop. Pripaziti znači na samo. Hop. Zavrći ga. Pripaziti, ne oštetimo kablove, ne viri van sa strane. On je čvrst. Ćemo probati da odozgo. Ovo je manji. Ne drži nas znači dovoljno. Nećemo ga odozgo da dobijemo veću povlačenje znači. A neće nam smetati tokom postavljanja gornjeg dijela znači grijača. Grejnog tijela, hajde recimo tako rashladnike, kako već. Stabilizatora temperaturi. Znači ovako. Tako da ufati navoj pa ćemo znači korigovati otprilike na pola. Do sada je svaki put uspijevalo. Znači to je to. Baš malo ga dotegnuti.
100% sigurni past kabla, znači ne oštetiti. To je to, znači po pitanju, stavili smo termostat i grijač u opet se pokreće, što ne valja. Sad nećeš još. Znači, to je to. To je znači to što tiče radne glave. Postavljamo lagano. Rozgu navrćimo. Potrebno je. Sada znači vršio sam provjeru dizne, 0,4 mm nemam. Uzit ću 0,5 od duši, trebam raditi veće predmete, tako ubrzat ću njihov postupak izrade postavljajući veće dizne, većeg promjera, ona je 0,5 recimo. Ovdje imamo i dvije kesice 0,3, jednu 0,5, znači 0,4, morat ću stare da očistim. Znači, njega ćemo postaviti s donje strane grijenog tijela, grijača, lagano navrćući, i njega otprilike 2 mm ostavljamo udaljene od grijenog tijela. Znači, donji dio dizne od grijenog tijela mora biti otprilike do 2 mm. Lagano navrćimo ovaj dio do kraja. Pazimo da nećemo opet žice. To je to. Uzet ćemo opet za svaki slučaj kreju sitnu. Znači, dizna je otprilike nekih promjera izgleda 7,5 mm. Naravno, ja taj koristim za odvrtanje i zavrtanje. Znači, ovo bi trebalo biti pravilno postavljanje i zavrtanje, kako zove, i 3D glave radne. To je inače njezin naziv. Sada trenutno znači tubu ćemo novu staviti. Znači, ovi dizne nam nisu više potrebne. Mi ćemo vam u kraj. Kao što vidite, ja znam, ovdje dio, da li vidite, on je malo nakošena gore. Ovdje je ravna. Znači, ovaj ravni dio ide s gornje strane. I tiskamo dok može ući prilike. To je to. I kao što vidite, nju više ne možemo izvući zato što ima ovdje ovaj dio koji je sprečava. A ona je otprilike došla do ovog ovdje dijela. Da bi mogla skalema žica, znači koju prerađujemo, fino doći do ovoga dijela grijenog gdje se topi u ovom ovdje dijelu, znači ona se topi i na diznu crta na željeni oblik, pravi željeni oblik. To je to što tiče znači samog montiranja termostata. Šta je ovo? Kako sam ja uspio? Ajde, zavrsi. To ćemo ovako, znači. Koja nam je žica?
to. Evo ga, sada možete upravo vidjeti radna glava koja nam piše i ovdje nam dođe onaj senzor, znači. To je ovaj senzor. To je taj senzor, znači dođe tu. I on mjeri filament, znači filament i automatizacija. Gornji dio dizni i ovo nam je tuba. Kupio sam rezervnu pa ću staviti novu, znači. Plastični dijelovi, šarafi, znači i vrata su oštećena, tako da sam ga na drugom štampaču izradio. Ovo nam je blok grejni i tu ove crvene, kao što vidite, to je znači grijač koji je pukao, znači dvije žice su idu u grijač, evo ovdje možete vidjeti kako to ide. I ova ovdje nam je žica termostat, njega imam rezervno, njega ću staviti isto novog i zbog brzine samog postupka, znači. Ovo nam je oštećeno, znači komplet ovo ovdje sve mijenjamo. Nadam se ovako malo da se bolje vidi, ovako. Ovdje nam je znači ta glava kako to izgleda. To znači dođe ovako. I odozgo prolazi nam filament, znači uda. Prvo uda. Ovdje ima kugla metalna. Tako. Ne bi puno odgovlačio, znači ovdje kao što vidite kablovi su od grijača i termostata. Sam izvadio jednom drugom prilikom. Ovo su nam vrata i tu ćemo otkačiti znači termostat i grijač. Da bi dobili slobodan ovaj. Tako da mogu termostat radi brzine i lakoće znači da očistim. Ovdje imamo dva fena koja nam dođu bočno. To ćete vidjeti gdje stoji kada budem spajao. Tako, to je to znači. Nadam se da ću uspjeti ovu žicu maknuti s ovoga tako da oslobodim i drugi ovaj dio. Tako da ćemo uskoro početi kako se zove samo mijenjanje. Znači da sada krećemo da postavljamo prvo senzor. Senzor za filament. I on se nalazi nam gore. Znači ovaj plastike nam idu u dole. Ovako. Evo, klopili smo. To je senzor. Senzor. Sad fino znači zavrćimo magnetni dio. Ovo je uglavnom lijepo nam naleglo. Neće doći do oštećenja. I lagano zavrćimo. Treba puno da bi mogu ovaj magnet raditi, znači. Ujedno, op, magnet je izašao. Povukli smo ga. Funkcioniše li ovo?
stegnut. Treba pretjerivat. Funkcioniše. Uglavnom senzor radi. On je pravilno, znači stao ni jednu stranu ga previše ne navlači. Sljedeće šta radimo, znači postavljanje vrijednog tijela ili glave. To postavljamo ovako. Da nam je u pravcu, znači ravnine. Da nam je u ravnini, znači ne prelazi nam previše, štrči nam ova tuba za plastiku, za vodilice, bolje rečeno za kalem plastike. I sad trebamo, znači, laganim pokretom navlačimo stoper, gore pazimo na nalegnuće termostat ovoga senzora, da ga ponovo ne bi oštetili. Znači, s druge strane imamo dva šarafa. Lagano dotežim. Znači, dotežem, tako i drugi. Šaraf, znači dva šarafa sa zadnje strane radne glave u gornjem nivou se dotežu tako da drži steper motor i srednji dio radne glave zategnuti. Znači potreban nam je mali, znači to je sitni imbus za šarafanje senzora s gornjeg nivoa. Znači ima jedan šaraf koji senzor drži pričvršćenim. Samo se nadam da ću ga uspjeti prvi pronaći da ulegne. Evo ga. Senzor lijepo nalegu. Senzor lijepo nalegu. Znači lagano ga zavrćimo. Ne previše stezat da ne bi pukla PBS, što se kaže, plastika. To kad smo završili, znači senzor stavljamo u gornji dio. Vidimo. To je znači ovako, šaraf, znači prednja rupa je namijenjena za jeste. Provjerim. Ćemo vidimo kako je. Pogriješio sam. Ovo da vidiš šta ti je. Gdje je drugi ovaj? Dotegli smo, znači poklopac lijepo je, znači nalego nam ovaj gornji IR senzor, znači koji nam označava koliko smo trošili repromaterijala i služi za automatiku. Ok, s tim smo znači završili. Šta treba obratiti pažnju? Na ovaj kabel. Ok, to smo završili. Znači, sad donji čavni.
Vrčimo, znači ono vidi samo, op, drži nam slobodni. Lagano, znači 2 šarafa ovdje imamo. Jedna strana, hajde druga. Lijepo je uglavnom sve. Sad samo još malo dotegnuti što se kaže. To je to. Sad smo došli do dijela, znači kada postavljamo, provjerim samo još jednom, znači to postavljeno, termostat postavljeno, vam kablovi se lijepo nalegli, ok, sad pristupamo, znači postavljanju fenova, bolje rečeno. Sad ćemo malo krenuti ovakvu mašinu. Da biste vi vidjeli, znači kablove ove od steper motora. Pripremamo ovaj. Pripremit ćemo ovaj šarafe. Pripremit ćemo šarafe, znači ide nam ovdje. Jedan kratki, ovaj treći ćemo kasnije ga dovrnuti. Treba će nam i smirivač zraka. Tako je, smirivač zraka. Kuze i nad meni šaraf pomjeriš. Ja se nadam da ćete vidjeti. Ok. Pristupamo postavljanju. Znači, i ovdje ima svoju vodlicu koju lagano tiskavamo. Pazimo da kablove da nećemo uštinuti koji, to jest oštetiti. U gornjem dijelu stavljamo dugi šaraf. Prihvatio. Pomjerimo glavu, lakše zavrtat. Šta je to, još nešto šteka. I ovaj da drugačiji šaraf. Najbriku. Provjerit ćemo ga opet. Nije šta zakačilo. Z nekog razloga. Znači, slobodne su nam žice. Slobodno. Okay. Postavljamo, znači, smjernicu, mlazicu. Šaraf kako dolazi, ovako.
postavljamo. To je to. Tu sam pogriješio. Gore ide, znači u vrhu manji šaraf. To mene. Drago mi je što pripadam generaciji koja se zove uradi sam, što se kaže. Je to, to. Opet gledamo da ne bi učepili kablove ili žice, da ne bi napravili prekid. Da sam prihvati. Okay. Postavili smo ga. Sad ovaj kraći šaraf što je postavljamo. Vrati pažnju, znači kad postavljamo, to sam zaboravio. Nadam da je to. Jeste. Samo fino da on prihvati tam. Što mora proći kroz spojiti 3 dijela, tako reći. Malo. Ne pretezati previše da ne bi popcalo. Opet ćemo ga malo okrenuti da biste vidjeli drugu stranu postavljanja, znači fin.
drugi, za njega šarafe normalno. Nešto nije u redu. Nešto nije u redu. Što nije u redu. Mi to htjeli, šta je to? Jeste. Ćemo popustiti mi ovaj gleda na teglu na stranu. Tako. Tako. Da vidimo, ću moći stići. Lagano dotegnemo. Gledamo je uklopilo se, jest. Imat ćemo ovaj šaraf moći, ako ništa uzet ćemo drugi. Moći. Ili neće moći. Neće moći. Neće moći, ovo je od drugog dijela nekog. Imamo za rezerve. Neka sam mijenio. Isti. Sad pristupamo, znači, mijenjanju termostata na radnoj površini. Radna oplata, ovo nam je grijano tijelo, radne površine. Sad znači pristupamo odvrtanju ovih šarafa ovdje koji drže stegnutu radnu ploču na nosivom, recimo, pokretnom dijelu. Pa ćemo pristupiti, znači, odvrtanju istih. Ovdje ide manji. Ova, ja mislim, jest. To ide, znači, ovaj imbus. Njih ima 369 komada. To znači 9 komada moramo odvrnuti ovih šarafa.
ćemo ovaj. Ona je inače radna površina je magnetna. Inače, oplatu koju postavlja se na ovu radnu površinu grejnu rade u 3 vrste. Rapava, glatka i presvučeno plastikom. Mogli smo ovo malo gore podići. Tako da nam ne smeta. Još malo. Skinuli smo znači ove. Ovaj ovdje šaraf, vidite, preskočio sam ga. To je to. Uvrnuo se. Sad dobijamo slobodno. Potrebno je povesti računa, znači, na ove podloške. One su u suštini iste. To znači. Smijemo i ovu. 1, 2, 3, 4. Četiri, 8, 9 je u sredi, znači. Da vidimo šta je sljedeće. Ok. Krenut ćemo je naopako. Znači, na ovaj termostat otišao. To je ovaj. Prvo ćemo provjeriti za svaki slučaj jel termostat. Svemu sudeći jest. Da vidimo koji su tu ključevi. Impuls manji. Impuls je manji. Lagano znači kablovi pitanje ne bi koji drugo otkinuli, mada ne bi trebalo. Spojnicu znači provjeriti. Imamo ovu kliznu površinu, očistiti fino. Koristi se inače za čišćenje tih podolica. Znači koristi se alkohol 95%. To da biti, kad se očisti, mirniji rad. Ono je po potrebi, znači svaka 3 mjeseca. Ovisno koliko je koristi ta mašinu, ovdje rečeno. Toliko je potrebno, znači, držati čiste ove površine, znači osobine klizne.
otvoriti. Vidimo sa sigurnošću jel to taj dio. Je puka, vidite, ovo to je žica koja je termostat, koja zna s vremenom da šteka. Jeste, kablovi su nam dači dovodni struju dobri. Tako znači da pripremimo termostat za vruću zonu, što ja kažem. Kao što sam malo prije rekao, skinuli smo, znači, otkačili smo termostat i odlijepili ga. To prilike ovako izgleda. Znači, to je ta površina, ovdje dolazi, znači, ta glava od termostata. Od termostata, znači, dolazi glava. Ovaj ovdje oznaku krug. Ovaj ovdje krug. Je sadiran prstom. To smo mogli zaštitnu foliju. Sad pristupamo, znači, postavljanju novog. Znači, prikopčali smo termostat. Se radi površine na matičnu ploču. Zamijenili smo tekstilni zaštitu od 30, ja mislim 4 centa. I znači zalijepili smo na ovaj ovdje dio, kao što vidite, glavu termostata koja bi određivala, znači, temperaturu i granice koje postavimo tokom rada radne površine, temperaturu krajnje granice, znači željene temperature koja radna ploča trebala, koju želimo da ima, znači zavisno od repromaterijala i zahtjeva tog repromaterijala, recimo da bi ostao zalijepljen na radnu površinu. U većinom se, znači, kreće temperatura 60, od 0 do 60 za PLA, 5G materijale, polikarbonat, ABS, najlon zahtijevaju veće temperature, 100-110 temperaturu, da bi, znači, funkcionisalo sve kako treba, znači da bi na radnoj površini ostao predmet koji trebamo da izradimo. Potrebna je, znači, radna površina, temperatura odgovarajuća je vrijednosti za taj repromaterijal koji treba ostati zalijepljen, znači, za radnu površinu. To nam pomaže, znači, ovaj termostat koji je bio oštećen, a zamijenili smo ga novim. Pa tako sad da ćemo pristupiti s postavljanja same radne površine, postavljajući graničnika, znači udaljenosti radne površine sa radne klizne površine. Postavljamo, znači, ove 9 komada i zavrćimo, znači, radnu površinu na pomičnu radnu površinu, tako reći. Znači, postavili smo piksne, 9 komada, zapravo 8 komada, 9 je usred njega, ću zadnji postaviti radi samog nivelisanja, znači, na grubo radne površine na pomičnu radnu površinu. Znači, sad pristupamo postavljanju radne ploče. Grijene, zapravo, radne ploče koju su prethodno, znači, zamijenili odgovarajući, polako, znači, promijenili smo termostat. Sad nam za ovo potrebno je, znači, da imamo pincete koji ćemo pomoći nam da šarafe možemo postaviti. Odmah možemo pristupiti
laganom postavljanju šrafa, ima govarajući imbus, lagano samo da on prihvati, znači, pomoćnu radnu površinu. Samo da on prihvati. Ćemo manji ovaj imbus. Tako. Nećemo ga do kraja, kasnije ćemo do kraja stegnuti nakon što sve postavimo na svoje mjesto. Zapiksne lagano štimavamo. Tako, idemo redom. Pokušat ćemo da stabilizujemo malo, pošto je bježina. Moramo ovaj krajnji. Evo, srednji sad ide. Ćemo ga do kraja. Mogli. I ovaj krajnji. Znači, postavili smo tu neku ravninu. Sad je ovo trebalo da bude kudikamo brže i lakše. Da nam je pobjegao ovaj van zadnji. Stavili smo ga. Ostavili smo 9 komada, znači lagano dotežemo radnu površinu. Tu ne treba puno preteza, pošto najvjerojatnije ćemo morati malo korekcije napraviti radi nivelisanja.
radne površine. To je to. Postavili smo znači radnu površinu. I nakon što smo znači odabrali koji ćemo željeni predmet raditi, znači na karticu SD prebacili smo znači taj predmet, ubacujemo u slot koji se kod pruse nalazi na strani na komandnoj tabli. Odabiremo šta ćemo raditi. Ona je dovela komande, znači one podatke koje smo unijeli u sliceru. Dovela je komandu i lagano se priprema za početni rad. Sad ćemo da vidimo kako će ona krenuti te prve crte u rad, da li je potrebno šta korekcije u rad, da li očistiti radnu površinu, da li je potrebno šta dodatno još da se uradi. Sad ona traži 9 tački početni, to radi svaki put. Radi samog nivelisanja njezinog pronalaska, znači samog početne. Šta sad radi? Sad čekamo temperaturu radna površine i pisaće glave, aj recimo tako, da postigne željene temperature. Znači, ja sam zadao u komandu 235 stepeni da je radna glava, da je temperatura, a temperatura radne površine da je 60 stepeni. S tim da je PLA, ona podnosi na manju temperaturu, tako da ću je ručnom komandom ili promjenom temperature dizne temperaturu ćemo smanjiti na 225. Znači, nemam potrebe za toliko. Ovdje se može izvršiti korekcija, znači i brzina samog ispisa. Ovdje je 100%, ostavit ćemo je tako, može se ubrzati, ali nije preporučljivo radi samog kvaliteta uratka materijala, znači ostavit ćemo ovako. Znači brzina je 100%, lijep ispis, sad ćemo samo da vidimo kvalitetu. I tako, pošto je, znači 7 sati je potrebno da to uradi, vidimo se posle 7 sati, kad budem uradio. Sada radimo, znači, prvi početni iscrtavanje. Znači, korigujemo. Ja se nadam lijepom da će biti iscrtavanju. Probamo da se može lijepo lijepi, možda još malo da spustimo je.
630, znači približnoj temperaturi, radnoj površini. I upravo je evo završila, znači da vidimo zalijepljenost, solidna, ekstra. Ovo je početno dok smo tražili, znači nije bila li zalijepo. Već evo ovo, evo davdje smo već dobili znači željenu blizinu. To je to.